Andu atatu ni makwata maumisie itina wambanga lelu ni watala kuthika ngundo mita kauta kuma maofisini ma Kenya Power ngalikoni atala mbanga ino ya umila itina wangali imwe muthemba wa X-Trail kukongana itina na angali ya mutavania umwe kwa isitwa Joseph Ngila kuyana ngosi sia yitho ni kana ndeleva wa X-Trail imumile kindu kila chatuma akonga ndeleva wa kamota na india yathukia akonga angali ya mutavania vala alame na kamota makwata maumisie na mukua ula wakongana nilivotiumbanitwe niwe boni motesia kumangalikone sia tala na nguzi cia methoni kana ngalila ya kongana yisembete muno na kikutumai kimengia mutavania ila ya vingilita malakauta etina wangali no inge kwithwa yi kimete kamota mbewa ukimeno ya mutavania ni katika harakati siakwa sia mitembele ni nukite wala no nambanga nduku ya lelo ngali yako kwa kumetina ni ngali ngisembete na katika tepe kamota na iya kwa kumetina wewe yani ya vingilita mala kadhaa na ya sia shape kabisa na finally bota biki ya ku manda wandu maboda boda la me bono ndo moka kwa mitoke meteka mbu twabiki ya kumya ndelebo leto itangali iya roll nondo de banange kumuno tata nabina kumumya tamono au monesa tabiki yako mumia ende notosa initiative yako kuna report ndene wa kisese kilake bakube cha polisi wala mete kametoke na mabiki yako kamota kalaka kimwa kihurota kena ndweli lama utatama kwa tamaumisie na ingi mukuo mwangaleno ya kimana ikwata maumisie au ande maendeno kwa tawiti mboyize mbete na kangundo ali yumeta kangundo yoke otweke yakuba yape yatweke yakuya ambao kima mondo wa mota baya huyo jamaa kanguka huko chini nikaenda yuyu bekali baya ibalukite yoko kimewa baya tina huyo ya fly kutoka hapo hadi uko juu na huyo jamaa akakuja kusimama pale na kaza za mguu yake nika imevunjika lazima kakangundo konezekana ndo asu nimeumuite ya hakana na yule la wako ngangali atelema mukai wako atatuma omisi tunini na kile ngise ni wewe anu kwenda utoloka lakini ando mato mota mabikio moza mamutunga inge ngalini kele ni wabi atanamba ukonge ngali no inge wakonga ni wakonga mundu akamota abiki yako role malakaba na mundu zio akamota kiwanga ni metoke ena mukua wake masembo hospitali kangundo kubikia ukwata uiti so katika ando alama omea muno delebo leto itengali ikonge ilo kumetina ni wakwata maomesie delebo la wakamota na mukua wake still ni maomea na ende no mukua wa delebo lo konganie no wabiki ya kuumea still alame vikitekisioni kima wetangalila ya kima na uleme toeteta inywite kinukula chothe ya mbanga na muvingi sano lelu ni uyu alama omea mbe ndelebola toetangali no yakonga na kumetina mulevi ne inywite kazona onogie na goba uwe nazindio okay na goba undeni hiyo pombe hatujui pali imeenda kulikuwa na sijui watu wawili sijui ni mmoja ama niwe mutavanya ula wonekana kitelemo kingi na kwithwa atanaumia na ngali yake kwa nangi kamuno na akimelwa ngalikoni tina ila isavalini yake na nilikuwa nimetoka mahali nilikuwa napeana pole. Kuna mjomba wangu aliaga. Nimetoka huko hata mimi ndio nilikuwa nahubiri. Alafu nilipotoka huko nilikuwa naelekea karibu na Katine. Kuna mtu nilikuwa naenda kuona. Sasa hiyo ajali ikatokezea hapa. Karibu na kwa Kalinzoya. Kuna mtu alinigonga nyuma. Hata mimi sikuelewa. Nasikia nikiambiwa na watu yeye ni mlevi. Amekunywa pombe. Kwa hivyo hiyo ngali ilifingiria mpaka huko. Nilimuita Mungu tu wakati nilisikia nikamuita Mungu. Na kwa sababu mimi ni mtumishi wake si ameniokoa. Ameniokoa. Ni hapa tu nasikia kidogo, nasikia wanauma kidogo. Pako na uchungu na hapa kidogo si sana. Naweza kutembea. Imetokezea namna hiyo. Kaundini ya Masako talanyeni tawaboni Mutesia.